Чувашилхине упраза хварас тада адаландарас тезен мендумала шак иду кашны жула хага уйхинже жевишленет. Республика хали чуваш челгин кунне халаллана эрне бырать. Ана халлаза республика буштыге культура тыдыминже ишлеген зембетел бульжан. Артисембе режиссерзем, ширавжезембе журналистсем, студентсем, тванчелхине упраз тезе мендле сенюзем бана Алена Артемкина калазагадардать. Чувашсем вырыслан забыны негамада төліндермеш. Ончен хулана күшнезем ажибы-жибе вырысла галашны бузан, хаялзен жеде шавынбегех. Ашамыжы шагывезене малашлықра шымылық күредет. Шавынба чувашла бүплеген земде ажибе тұрышсақ вырысла галажайшы. Кулар удырыва улыштармалыне палыр тірештел болура. Кыжал чуваш шырылықне ергеленеренбе шыралы жол. Пирин шавынбегех пуян фольклор, культура, литература. Шакна упраза хварас, эмірден эміре парза бұрасыже кашне чуваш тюбе хывмалла. Уйрымақтыван культурына шамраксыне явыштармалы бірге калаш рештел болура. Паниконы бұрат бірінде шамраксен, өзем кенегіне бұланы жүхне, кенеге хитрелі хезіне бағашы, кенеге мүлі енлі кабырлатныне де бағашы, онзыр күшне балақ енженде шак плюзіне, шак информацияне, цифры ене бе барзасын. Өзіне тадам елеріх шак информацияне еме. Шамбада балақ келін шак ене беде самаяқ ішлемелі. Көйінде тілі енлі мультфильм зене, тілі енлі информация зене, планшет видер пілме. Тада үтті паенги меслетсенбе парзабыма бұлдарзасын ебір. Балақ ажазем шак чувашчылыгебе тада итларах казакланны пулече дезе жуклады. Чувашчылыгине адаландара себе шығынны казаклы проекцияне пурнышлама грантсем парза пулжаще. Үргенмелі маргына. Академия драма театрене артизе Василий Иванов чувашсен социалы тыдымызенже тыван чылгебе шырмалы бірге каларе. Шакнавал хыйынтеслігебе шырпледет. Чувашла кулышла ролик семюгерзе интернета вырнаштарать. Шавынбегех Василий хыйня жибеде чувашла галажать. Хама илзес нәджаба чувашла анжақ калажадып қаллиген. Мүншіндезен вырысла галажаганцем манзарда пайдах. Тубына шунда. Асламыш зем ялдан келеші де темжін вырысла галажашы. Нумайым бекшін. Біз не деланма бұлад? Коллег көйінде аджабақчыне гаять, коллег ұнын вырысла вренмеліге тезе візім пыжырғанашы. Чувашхалық шыравжи юхма миши педем порнышне чувашлыға литературына адаландарасы же халаллана. Нация культурине позык тебе хывнажан республик бушлыгена тавжирове барза числаре. Терле хайлав, фольклорба истории типчевезень авторе, нумаях пулмаш, сагрвон билик шулдулдарна. Пуғыны земана алжупса шавражылба саламлариш. Таван халаха юратни, таван телегешин шлини, таван халак истории типчезе, педем тенде білмеле каласагдартни педикирле бала. Савна хаклани, савна числани манапиди савндарать. Сандасада тада таван халк слескивить, самбик продакырлани, рызмаклани, сенвал пиди кирле бала. Чувашчылхи гунне премеш худ пинде дагыржыр сагрывунжи чымышулда чембердерехинчи чувашкасы яленже ертерне. Ондан ба уяв терле регионда сарылна. Сымахмай, аякра бурнаган ендешсемде ажизене тыван жылхене парза бұрасыбе ябықмар ішлеші. Тюменде, Красноярский зенде, Иркутскінде варзардың көріш көлі зембұр. Пустарына сәзісіне сәнбек пустарынза верендесе. Так что пурде ғамырдан келеді. Бір чуваш нацикан келесі пидінума сендоват. Юлашки сагыр ғушінде. Оста компактнын чувашсен бұрынасы пурзерде нация культура автономизм дона. Вазен бара пустарынасы үрзарны күн школын едем. Зенде пурзерде хамырын чуваш халығын культурине, хамырын телхене, сәнбек врензе малла даландарасы. Иртне жол чувашлыға адаландармалы ядарлы программа ежынна. Он бакелі жөлін премш ход чуваш террень күнне палыдуна. Анлайш пужа пур район бахулариш кулачизем, мастерзем худшынна. Тел булыра шавынбегех театрзем вали режиссерзем хадерлесі бірге калашриш. Шавнамай республикари аслыш кузенже шене специальныш семергелемелле. Чувашкенгларм вали Алена Артемкина, Вадим Владимиров.